Hmar Chanchinthar ngai Thlado hai in reng in chibai. Tarik ni som ni paku kumsang ni som ni thotan ni Hmar Chanchinthar team tu Olivia F to sing. Amasan Chanchinthlang pui. Manipur mi sangza ni som nga parit zereba man hungtlung. Manipur ra lockdown thlapur July ni som panga sang ni som ni chen ke seiding. Home quarantine nilai in Oklum. Manipur COVID-19 ngirmun. Tamil Nadu pa fa thata hai thi dan sui zui ani. Tu hin chanchin kim changlemin ngai thangai ti. Zani chahnung darli minute som nga khan Manipur mi sangzani som nga pari zet chu relin zereba man hungtlung. Anni hi COVID-19 shipui leya Bangalore in thoka Manipura hungin loyan na. An hungin loy na ding rel hi Manipur sarkarin abik taka abot saipek anni. Voisun hin an rengin an na district senga basin in loyanti. Churachandpur district bas panga mi za somrit pani. Pherzol district bas pakhat mi somthum. Kamjong district bas pakhat mi somli. Kangpokpi district bas pathum mi somkule panga. Senapati district bas paku mi zathum somni parit. Thobal district bas pakhat mi somni panga. Bisenpur district bas pani mi somlile pasari. Ukhrul district bas paruk mi zanile somthum paruk anni. Tlangwal Joshua L Songate kum somlimi son of J Kaisuk Rengkai Churachandpur chu zani zanting darnga achanve khan elo theta. Tlangwal Joshua L Songate hi rimoi thim le laphuk thim tak van khu angui mangai na lein ti hlathar in lar le saklo tak phuk tu ani. Manipur Chief Minister Pu N Biren Singhin zani imfala chanchin bumi hai an mu puina chun. Manipura COVID-19 shipui chungchang ngai tu tupol State Consultative Committee for COVID-19 in Arel angin. Manipura lockdown thamur July ni som panga sang ni som ni chen ke seiding in Arel ti in ashil. Lockdown kesay ani sung hin, ama a lockdown dan zam ta sa hai kha zuinok ni nga ta. Ami ruk chu, Manipur sunga district shanshana in Fepo na inter-district bus service hai chu Atlantan ta ding thu ashil saa. Chun nitin Imphal Airport a injin mi hai phur tu vungna panga tumphal ani bok ti in ashil. Pu Biren Singh hin ashil peina achun, state danga intang Manipur mi sangzani somnga parit zet tu hin Manipur panin rela an hung thang meka ni nunga Manipur an hung tlungding ni inashila chulein hing ahung lu thar hai in rangle ol sam taka COVID-3 an pai le pai no en fel ani theina dingin Manipura COVID-3 pui en fi theina khol khom ni tin mi sang ni som ruk zet en fi thei dinga in peisa di mina umta ti inashil. Pu Biren Singh chun tu chen hin Manipura mi singa zet thisen COVID-3 an pai le pai no en fi anita a. Hing hailaya mi sang le somku pani chu COVID-19 shipui pai musu kan nia. Tu hin Manipura mi sang sari zani chu in khum shan na mun. Quarantine center an mek ti in ashil baka. COVID-19 shipui daw na matonga chang Dr. Le Nurse Dam COVID-19 shipui kai zeu lo hai sin khom tu chen hin Manipura mipuin kai zapna community transmission ala no ti in ashil bok. Zani khan nu mei pakhat ahming Nauroi Bam Sarju kumsom ni pakhat mi daughter of N Santa Singzamei Wangma Pibiya Pandit Leikaya home quarantine nilai mek chu an oklum. Thuai mudanin ama hi Chandigarh via Delhi in thoka hung ani ti in Rengkai Daily in nazik. Manipur sarkarin Thlado ni som ni parit kumsang ni som ni Zandar Saria thusu kasi machun. Darkar som ni palilim ta sungkhan mi som ku pathum pasal som nga paruk le nu mei som thum pasari hai chu COVID-19 kai thar musu kan thu ashil. Hing akai thar hai hi district shanshan Churachandpur som Imphal East apani
Imphal West a pakhat Kakchinga som pathum Kamzonga som ni pakhat None a pakhat Tamenglonga som pali Senapati a paruk le Ukhrul district mi som ni panga anni Anreng hin state danga in thoka hungvong ni in COVID care center facilities haya son annita a containment le contact tracing tho ngalani tu chena Manipura COVID-19 envoy positive case musuk tapau sang za somrit panga anvoy mek active case zasari somthum damfel zat zali somnga panga recovery rate 38.39% ani in khar khipa ta hai le adam fel ta hai la ya mi za som ni le som ni panga in kar hai chu khotlang en frangna kong tum toma tu ka nga yan ni hing adam fel ta hai hi nat na theder tu le nat na pai tu an ni no lein hing ang en frang na hi tholo sham dingin mi pui ku ma ngen na si mani hinga si shana ta hai hin in ngai sit na thluk ting le tak sahar sat na hing in thei no na le mala in ngai na tak nei thei an ni lein hing konga buina nei hai chun darkar som ni pali sung phone number 180034538818 pakhat parit bil pathum pali panga pathum parit pakhat pari tahin bik thei jingan ni thu sarkarin mi puishi dingena pung India rampum hu pa Thlado ni som ni parit sang ni som ni zani zandar ku chana COVID-19 active case nui ni sang ku za som nga pakhat damfel recovered nui thum sing ni zaruk som nga pakhat thizat singkhat sangruk zali som nga parit Tamil Nadu anun rong taka pa fa thata Pjayaraj kumsom nga parit le anaw pa Jebenix kumsom thum pakhat hai thi dan sui tu dingin Central Bureau of Investigation CBI kuta pek song anita an pa fa hin lockdown huna an mobile door an hong lein Thlado ni som paku khan man an ni a Satang Kluam Police Station Thuthukudi District Tamil Nadu police hain nasataka an soi sak lein Thlado ni som ni pahni khan Benik hi Kovilpati General Hospital abaurala apa Jayaraj hi Thlado ni som ni pathum jingkar khan athive ngalani hi thiltlung le hin boruk aso sang hlia America rama George Floyd's athi ang boka police kut lum tura thi an ni le hin India rama nasataka daudalani Idapadi ke Palaniswamy Tamil Nadu Chief Minister chun CBI hain an suizuina report kim changlem ngak phot ningata report dungzuya malak ani ngei dingani ti in nashil Olekhang hai pokha tu ta tuma Hmar Chanchinthar eipung le engai thak thei hai chu ani ngai thla tu hai hun mangin hoi seng ro